Nikatho cha mwanya kirigo mutegeri ni gwitana mbere kurumira nteto cia weru weekend. Tugicokero ndi thirikari irutaniritie na kurwana ntano cia nabari na gutigira twikinya mwakene jwa 2022 ntwire bone bokurukini kagita antona boni bonanite kiraba kona jakyo kiumbi kya gutetheria kurwana ontu bobo kumenya muturire jwantu na guchikirira atune bio nikyo barabai baingi bagutariria bwe utethio bwa kurwana muturire juju. Nicholas Chabari arina nteto iji. Ino inkururo ochia arutano nonto nabo amero batwire ekutana amwana mwari kuma tene kinya igita aria bajibio bieto wata mwana amweje no ende kiuria ni atiri au ntwire ebobobwiragwa ni ntwire kuma kaumo kaubungwa ikariko na ikyo nonto tukwenda kumenya kethirwa arutano oro mwana mwari rukathi na mbena kuthira nthiguru ya Kenya wabura mutongire mugongo Uhuru Kenyatta arutete watho hati mwanko 2020 withirwe bukuthira kuma mianka ya tene Yabachuchu na babiojoyo obieto migongo imingi ni atanaga ana bare na Ameru kinyaboi batanaga ana abare ontubura bwirikanaga Ameru baumite na ontubobo kuma nthiguru ya Misiri. Ende kiuria ni atiri arutano roro mwana mwarire irwitigiritwe Bibiliani kana ikururungi. Biblia uthina oyikirite mantu ya ntano ciari twaita ke Biblia kana ke Ibrahimu muntu wedi na tano akekiru yo Ibrahimu nontu tuibaruo ni mono nontu murume ni kenda anda ba Israeli pekro alama na nontu gutiri gintu gitarika umuga kyore ukaya kwithiro Biblia iratwije ta mukristo niwe watirite mantu maraturuthaga kinya nthigururi iko urutano ro mwana mwari rumire na gitumi kiongwa ikiriko arume nontu itara karai benda kura kababa ingi na unio thina ya umire nontu bakwenda kura akaba inge na niyo kwa umire ntano adi bakatano ndikenda benamia lebo yo ira badi niyo ya miankira badianyo anta putumaira bakiritana ana bao kuma stage imwe wetenge ende manto yarea te manto yana itominarua bale kotari na sukuru na unonka ya traditional school where Africans used to pass their cultural or their instilled morals to the community. Kuma mwanka wa 2011 ni thirikari ya nthiguru ya Kenya ni athuchirie matagaria na kuthondeka magwatho makurwa na ontano inoche mwana mwari nonto itari na murugamo umwega na itari ontwire ebo gutethia amomeru na tubaingi ibathia na mbe na kurutha oto obwantano inu bario miriga mwanya Samburu, Borana, Somalia na kinya Ameru kuweta emekai irethia na mbere kinya mwanka athaino gutana mwana mwari. Kenya yonthe na gichunchi kia 21 kwa igana kia anabari batanagwa. Meru FGM ithere 31%. 31. Yes, kiri akayana 31 ibatani bauba inchi kuma miaka 15 mwaka 49 kuringana na research ira yabwithitu in government kwina hii itawa Kenya Demographic Survey ya 2014. Tumekubali njoo mama ya babangu ashapitia hapo, mama ya mamangu amepitia hapo na nikaona nipitie njoo sikuwa najua ni kitu yani inakuanga chungu ndio nikakubali. Mimi ndio nilikuwa nataka. Ende ukaja kwithira rutano ro mwana mwari rutietegiritwe kinya ni gwatho bwa nthiguru ya Kenya ri na kinya ntere eche Gembe ira Meru County ire mwentere eche nthiguru ya Kenya ikina onto mwanka athaino rutano ruru mwana mwari no arugwete meri na no ruthia na mbe na kuruthika tamanduni cietu imbingi cia Mumeru muno na akurua wa na akukia wa kwina mantu yo tamanduni yatetekiritie mwana mwari utitani aita kukurua kana kiabio bato bingiza hiyo tuika wewe ndo sio na bila janje kuru ntatwira bakwaje no ntuko na ramu to atana ko na body tanawa lugera ite kwendele itie lewa ke muntu utani kana to kawaida anto barabe ko rumanga kana ba usanda kinyo kadinga no te people na iba kudege so that low self esteem ya upush that kinyo ni kwa the party ya anto barabe tata botano in special occasions on this Ameru ya sentano bimbika na nyoki osoro kana kurua mikongore huu mea obviously kukwetwa ni antu batani that why ndi mtu mware ba prefer tanu kwethira baeta occasioning mo yeyu mamwe mauntuire marama magwatiritwe ni antu Bameru makionekana atamo itumi bitumite mwana mwari thina mbe na kwithirwa gitanwa
Patrick Ntwachieta urane mukaririgite egwa kanjo ya njuri ncheke ntere cha Gembe North na kugweta mantu mamu ta mantu mareganiro na mone kanjo ya njuri no ende na boba mubakari bariuga no mathiete nambe na kuwata meri ntere mwanya na gutuma mwono mwari thinambe na gutanwa tugerie ni kunyianyia rutaro rwa Kimiru rwarwambaire kwitikinya mikongo ranga mantu yonthe ma nikenda kwithirwa gutenda limitation ge community ka mu mohekoro muna ati kwirwa ati kinyaja no tuba kwithwa ati tani te a werwa muntu te tani a kio so bote ya kwanjuri ni itonyo cho banjuri na baba inge baba banjuri iba urite ari batitani na nibakio suru na tukanywa watanira nani kirege chunche kya biere kya rogono ororo oro amori igwarutano tone kethira akari iba mono kuma ntere cha Gembe iba kuona taka ndoa ya rutano ro mwana mwari kathi nambe na kumbanika mwanka wa 2022 kuma alare Gembe North Betan Class Chabare.